nastaviti i truditi se da radi nešto što je regionalno značajno, specifično i bolje od nečeg drugog što to nije dobro. Da će vam biti jasno, verovatno, ili odmah, ili malo kasnije, ali ja sam neverovatna čast što sam prvi u stvari imao izložbu na ovom SOS festivalu koji će sigurno se stvarno kao i svi što iz moje generacije to podržavamo i podržavat ćemo. Odlična energija i to, pošto imam iskustvo s raznih festivalima, mogu kažem da će ovo očigledno da bude bar još jednom ili još 101. Zavisi dosta i od okolnosti i od vaše energije koje ćete ulagati dalje u to. Nešto vrlo važno mi je ostalo da vam kažem da ovde, bez obzira na sve kroz što je Sarajevo prošlo, pošto ja to sam danas podvukao više puta pogotovo na svojoj prezentaciji da sam Jugosloven iz Beograda, ja jednostavno imam osjećaj slobode neverovatne kad ovde dođe. I ta unutrašnja sloboda koju ste vi ovde osvojili, jer ste primorani da se zatvorite u sebi i da nađete slobodu u sebi. To je neverovatno bogatstvo koje imate i sa kojim se ja odmah identifikujem kad dođem ovde. Tako da hvala vam na tome što ste preživeli na način na koji ste preživeli. Nemate baš tu više potpuno šta reći, osim da vam želim ugodno razvijanje svih plakata, a da onako još malo nam prisjetim onima koji jutros nisu na priliku biti na tom predavanju koje je trčalo od humora, sarkazma i onako performansa. Pošto su tu druge taj ženi da kažem da nismo uživali na njihovom predavanju, bez ikakve dileme, ali kao što ste sami rekli, lako mojim, pošto nisu išli poslije Slavimira, pošto je on bio zvijezda ovog predavačkog dijela. Pozivamo vas da i ostale dane dolazite na predavanja, da posjećujete naše izložbe, promocije. Večeras Criterion, SOS Party, u 22 počinjemo slati SOS signale iz Art Kina Criterion. Sutra počinjemo sa Peča priča večerima. U svakom slučaju puno razloga da budete dio prvog